Господин Јуратовиќ, неизвесен период во Германија, период на обид за формирање влада, меѓутоа од друга страна и голема неизвестност во Европската унија. Ќе излезе ли Германија повторно како мотор на Унијата, а со тоа и очекувањата дека ќе остане да биде мотор на приклучувањето на Западниот Балкан кон Европската унија? Pa mislim da je Njemačka svjesna svoje situacije i situacije u Europskoj uniji i zato je jako bitno da se stvori jedna stabilna vlada. Koliko god je na prošlim izborima bila činjenica da se biračko tijelo da nije biralo veliku koaliciju, jer je i CDU izgubio 8%, mi socijaldemokrati 5%. Međutim, u međuvremenu se uvidilo da ipak je najbolja konstelacija kad bi došlo do obnavljanja velike koalicije, što će biti jako teško. Biće jako teško iz tog razloga jer je naše članstvo po tom pitanju jako skeptično, jer smo već 2 puta bili u velikoj koaliciji i svaki puta smo izgubili na glasovima. Međutim, postoji isto tako u društvu, a i u politici svijesta, mi trebamo jaku Njemačku i stabilnu njemačku vladu koja će zajedno sa Francuskom i ostalim zemljama u Europskoj uniji stabilizirati Europsku uniju, dati orijentaciju Europskoj uniji, sprovesti neke reforme unutar Europske unije kako bi Europska unija prije svega bila stabilna, imala perspektivu za budućnost. A u tom sklopu je i bitno pitanje rješenja Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan je jedna vrsta bijelog polja na karti Europske unije i tu ima svakakvih utjecaja u međuvremenu na tom području i zato je jako bitno da se u interesu i Europske unije Zapadni Balkan krene što brže procesom integracije kako bi se stvorila jača sigurnost Europske unije. Jer sigurnost Zapadnog Balkana, odnosno put Zapadnog Balkana u Europsku uniju, znači sigurnost i stabilnost Europske unije. Каква е перцепцијата на Берлин за ситуацијата во Македонија во последните 5 до 6 месеци? Pa upravo je, što se tiče Njemačke, Njemačka je od uvijek bila zainteresirana da se Zapadni Balkan stabilizira, da se da Zapadnom Balkanu jasna perspektiva i s time i Makedoniji. Makedonija je jedna pozitivna priča koja se je desila 2017. naime da je jedna politička opcija ozbiljno krenula putem reformi koje su bile dosta kočene od stare vlade i to je jako pozitivna priča i to je za i Njemačku, za nas koji smo, ja osobno sam u odboru za vanjsku politiku zadužen za Zapadni Balkan, gdje smo uvijek tražili da se Makedoniji što prije pomože po pitanju ulaska u NATO, po pitanju ulaska u Europsku uniju, gdje sam rekao nije fair da se sve kreće samo oko traženja imena i s time blokira proces Makedonije i tako dalje. Moram reći da smo ovo što smo doživjeli zadnjih 5 mjeseci, logično, ne može se u 5 mjeseci sve ispraviti i popraviti što se nije napravilo zadnjih 5 do 10 godina. Ali ipak ćemo morati procese ubrzati i nadam se da ćemo uspjeti upravo sad kad Bugarska preuzme praktično u vijeće, predsjedništvo u Vijeću Europe, u Savjetu Europe, nadam se da će biti Balkan stavljen, Zapadni Balkan u fokus, što je nagovješteno i tu smo svi spremni pomoći da se prije svega Zapadni Balkan, a na kraju krajeva i Makedonija koja je po meni primjer, pozitivna priča. Ako se može uopće na Zapadnom Balkanu zadnjih godina o pozitivnim pričama pričati, onda je to najpozitivnija priča upravo to što sad Makedonija radi i tu treba Makedoniji pomoći. Ситуацијата, прашањето со името Македонија затвори едно големо прашање со Бугарија, останува со Грција. Мислите дека може да се најде решение во овој период, бидејќи се смета дека 2018 може да биде година за Македонија? Pa ja mislim, prije svega bi jako pozitivno da je nova vlada napravila
dobrosusjedske odnose i sporazum sa Bugarskom. Bugarska i odnosi između Bugarske i Makedonije nisu uvijek bili jednostavni i to se sada na zadovoljstvo svih puno poboljšalo. Mislim da je to veliki korak naprijed. Mislim da će se naći i rješenje, ali na drugoj strani isto tako kažem, Makedonija je latmus test, latmus papir za Europsku uniju, za vjerodostojnost Europske unije. Dakle, i mi moramo od strane Europske unije razgovarati sa Grčkom, odnosno sa susjednim zemljama Makedonije, da se Makedoniji pomogne na putu ulaska u Europsku uniju i mislim da su i na jednoj i na drugoj strani momentalno snage koje su zainteresirane i koje su ozbiljno, bez ikakvog taktiranja i taktike, gledaju da se nađe rješenja za budućnost, prije svega za dobrobit svih, a na kraju krajeva i za mir i stabilnost u regiji. Makedonija je tu jako bitna. Прашањето е, ако Македонија испорача, дали и Европа ќе испорача? Europa mora, kod nas je u stvari malo teže situacija zbog toga jer moramo biti jednoglasni. Europa ima i svojih sopstvenih problema, ali mislim ako će ispoštovati Makedonija svoje uvjete koje su postavljeni za predpristup i za pristup u Europsku uniju, to će pomoći nama koji smo ovdje u Europi, koji želimo Makedoniji pomoći i cijeloj regiji i na kraju kraja imamo onda argumente da i mi odavde iz Europe možemo Makedoniji pomoći. Biće teško je ako ne ispoštuje Makedonija tražiti od nas da im pomognemo. Mislim da će se procesi ubrzati i uvjeren sam na to i morat će se ubrzati jer će se morati i Europa mijenjati u budućnosti. Moramo naći rješenja kako stabilizirati u Europi, a dio toj stabilnosti u Europi je i sigurnosna stabilnost po pitanju Zapadnog Balkana. Благодарам.